patku, odnosno gusku, dobro operemo, osušimo je i nasolimo, možemo par sati prije samog pečenja, tako da meso upije tu sol i prelijemo ju kipućim uljem ili kipućom mašćom i lagano stavimo peći na jedno 180 stupnjeva. Dok nam se patka peče, mi ćemo pripremiti prilog. Znači ono što toj turopoljskoj patki ili guski daje ono turopoljsko. Znači u kipuću vodu smo dodali preprženi češnjak i sitno kosani luk. Zajedno sa iznutricama nasjeckanima na manji komadići. I pustimo da se to kuha dok nam želuci koji su najtvrđi ne omekšaju. Kada su se oni omekšali, dodamo par klinčeka, sol i crvenu papriku. I lagano umiješamo kukuruznu krupicu unutra i to bi nam trebalo biti onako polugusto. Ne prerijetko, ne pregusto. I to ćemo sada sipati u pleh ispod guske koja nam se, ili patke koja nam se peče i sve zajedno još zapeći jedno 20 do 30 minuta. Znači sad će se fino ona palenta, oni žganci pomiješati zajedno sa onom mašćom i onim svim što se je peklo. To će biti jako sočno i jako fino. Pa evo, to je izbor vina koje me prati, znači, i mi smo danas pokušali jedno jelo prilagoditi tom vinu i mislim da jako dobro paše. Taj crni pinot odlikuje se profiljenim aromama koje će se savršeno sljubiti sa tamnim mesima i jačim umacima. Posebno se slaže sa divljači i peradi poput pečene guske ili patke. Svakako ga treba poslužiti na 18 do 20 stupnjeva, znači na nekakvoj, ajmo reći, sobnoj temperaturi u burzgunskoj čaši koja je predviđena za serviranje crnih vina, koja mora biti u doljem dijelu šira, sužena prema vrhu da bi se sve delikatne arome suzile prema nosnicama da bi mogli uživati u aromi datoga vina.